Hola, rapaces. Se estades aquí porque algo saiu moi mal. Agarda un segundo. Penso que mamá e papá son espías. Pensas? Temos que dar con mamá e papá xa, para que eles deteñan os malos e poidan salvar o mundo. Ímolo facer logo. Modo espía activado. Ai, mira pra aí. Agora é a miña cousa favorita do mundo.